Bertar Jik Tapini Prime Time News Tan Mangpinili Immonitoron Pi. Aprang si Bertang Ton Ben Chapajer Midam de Aprang Bertang Kong Pi Arjik Ta. Tower Kavyaki Sungpen Komentu Siki Jok Popusi Lakha Krener Keblum Bajong MAC Constituency Havarat Kaningri. Assam Gramin Vikas Bank AJVB at Tumpen Patir Pipon si Rong Dual P School Hemalong Financial Freedom Lapen Digital Transaction and Mai Kipedopon. Resim kang tangkiot song troka song at Tumpen Kichatok Alam Don Chedonon Tektepu si APHL siya song at Tumpen Kachasong Pon. Bertang Kong PRJ Jada Pit Putot Bertang Tumpen Chapajer Midam Sinang. Lakha Krener Kep Lumbajong MAC Constituency ke Parlorong Inquire isi Hawar Arak Thurpak Pen Manja Pen Lumbajong Langso di Samahini Ahawar ke Dam Kivang Kacheling Atowar nang Pisarak nang Jipurat Thurpak Kachesong Pen Karbi Anglong Autonomous Council along Apong Kachuning Ridam Deda Pita Pini Arni Anta Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Ano Karjulong Leded Lapen Ame Kachichachadet at TV Kachikrong Aputak Kisung Kipowek Araratum Ningkang Samche Chipaklang Pon. Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Raratumapan Lapuson Kilang Kipang Krepon Bomlang Pulotangte Lumbajong Ahavar Owe Kimila Pen Lumbajong Araratum Ningi Siwet Iklay Wetching Rumpet Kedo Apollo Lapen Sai Jogje Lumbajong Asuvek Abang Puapan Karbi Anglong Autonomous Council along Parjabdun Nang Kokpo Puta Joy Pen Angkra Kaberta Longdon. Manjapen Berta Pangdakpon Sonjiji Soul News.News Karbi Anglong. La Tautitan Kumabang Puiga. South Heterang Bukila Hut Awe Hut MDC Nakiman, Cheng Lumbayong Pen MDC Nakiman, Cheng Abanglo, Lasi, Halasuhut Anke Long at Warsinon, Puda Helad Nangbom Nangnon, Koano Nekedam Tang Congress BJP Penenia ruling party at An Kivanka. Haidet बहुत जग दुन पुसिता में नितुम हाथ तो वारा केमी पुन नॉन अंत थेगलोंग लीला Assam Gramin Vikas Bank Balipathar Branch Tumpen Patir Pipon si Bogajan Subdivision Arlo Rongdo LP School Hemalong Financial Freedom Lapen Digital Transaction Amai Padopon Labang Soama Long Assam Gramin Vikas Bank Balipathar Branch Manager Siamol Senehin Pen Bangso Long Gachetong Dunaratumapan Bank Along Alamaputa Clardak Pen Chatan Chimumpon Adon Tula Bangso Soama Long Rongdo Singnara Rong Along Sorkari Gaungpura Rajendra Singnar Gaungpura Mohen Singnara Tumpen Chenglong Kaprek ke Ticketing Atom Seta Mechetong Don Sila Bangso Financial Freedom and Digital Transaction Amay Along Chetong Don Simay Ardi Pidon News Desk Report, News.News Karbi Anglong. Moi Assam Gramin Vikas Bank Balipata Haka Porisolok, Moi Aji Karbi Anglong Bokajan Subdivisional Underot, Rongdo Gaot Aisu, Yate Bitio Sakorota, Aru, Digital Banking or Upurot, Alosona Korisu, Lokote, Gaur Manhok, Keneke Unuti Porazai, Keneke Loan Divo Porazai, Ketil Loan, SSG Loan. আত্মসহায়ক জেএলজি লোন আৰু বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিষয় তেওঁলোকৰ দক্ষতা আছে বেপাৰৰ লোন টেম্পুৰ লোন এইবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ লগতে পুৰণি যিবিলাক কেচিচি লোন আছে বা অন্যান্য লোন যিবিলাক আছে সেই লোনবিলাক ৰেহাই দি কেনেকৈ সিভিল ৰেকৰ্ডটো ভাল কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু ভৱিষ্যতে নতুন লোন লৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ নিজৰ সমাজৰ উন্নতি কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ মিটিংখনত মোটামুটি 40 জন মানে গাঁওবাসীয়ে এটেন্ড কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang ke Japon chitini bhai player ni Central Gulf State Lapen Resim Kiara Song Trok Ang Bongmon Samalam Don Mate MOS Peace Accord Kachatok Clause 2.3 along Karbi Anglong Autonomous Council MAC Seat Cap Open for All Category Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Inghoy Tongkep Replique Reservation for Scheduled Tribe Mate STA Putak Indian Constitution Allo 6 Schedule Aron Atenke Chokche Tektiklo Lasila Bangso Clause 2.3 Lamdon Paprai Pretike Kachisong Ington Ponpe Pusi Ongdung APHLC Ke Kroyarat Thurpak Pen
Ningkipung tactic airset prungset ki hang ke sar langa se angtong me thengtom ot crisis armu chejeng pen manjarong so pi par om plu pen trempon lapen Karbi Anglong Council kachari team Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang Bharat adet chari aron alo Indian Constitution 6 sidil aron alo atuyalong ketok tangalamte kachini neta akele ang tan kile tupika pot singing kan crosser kebra phokebra sivo signifying kora ke thom Karbi Anglong District Council long that pen KADC anghoi inkoira trucks anghoi ta open for all bon tanon het jong chitini phai pli ani risima song kiot song truck Assam lapen India government angbong kachatok alam dona longke seat cap open for all category along seat thong kebra plia seat reserved for ST pu parlin tu phaglo pusi APHL CMI pu IAS retired JI kathar pherang keng no nang pachini don bonta Bharat adet kachari aron alo Indian Constitution 6 sidul arona tengke inglong ahawar ke inglong akhai so tuma phansi panong wet chodlo angtan pen kewang akaprek inglong asokalidet atuma phanke badua phanta kerai nangji mate reserve nangji adim klong kepek nangji poron amatsi avelo puta APHL CMI pu jai kathara hin pen puthot lamklar P2 Manjapen bertapang dakpon sonjiti so News.News Karbi Anglong. Pani tung ke jong pon ing tung te alang litum anta se cross red loge non ke. Tante cikrak tu wafis tame pinaan hampang son dengan puda dokli pason si tekon. Lake ye mo penda pulo ke mikiro pora pulo ke di. Ha arhi pat long etok textbook long ti puke. La pod lo. Tante la so pelang damate pinaan hampang son tum si tame dujoy pulote metanga khai pangchingon hia son si. Kacing hon ne lo lage mikiro pora pulo lage. La lening donut la pen kacingi ne ta akile tu pik di la lo. Kahe no akam na pe claim dia tum do pik. Pulis tum long do. La so akam bang. Pulis tum long la kahe no ke claim dia tum haladak alang litum cibi pon kok titi. Dei. La salam la posi nonta la war phit nang le ho de ho. War nang ni nang litum metang mat le elong hala ke pon dia tum panche hodai dam et non pa pe pon et non. Pudak mete war kong kang nang ni. La pen amie bang pe map et nang inon. Tante nang ni labang so che song Pinye berta lapan si kang toniglo tumi thakmi kardom